Për paga luftojmë nuk lutemi, është motoja e protestës që lidhja e sindikatave të Maqedonisë do ta mbajmë 1 maj. Punëtorët ftohen të marrin pjesë masivisht për të kërkuar paga më të larta dhe kushte më të mira pune. Kryetari i lidhjes së sindikatave Slobodan Trendafilov, duke u bazuar mbi të dhënat e drejtorisë të ardhurave publike, thotë se më shumë se 260.000 punëtorë jetojnë me të ardhura nën 600 euro. Тоа е 50% од работната сила во Македонија која прима плата под 600 евра. Овие работници да не среќаваат на улица и да ни се жалат, да не ни праќаат пораки и да ни се жалат, туку да застанат со нас рамо до рамо и да покажат дека се незадоволни од висината на работничките плати, од висината на платата која носат на нивните семејства, особено поради тоа што со мизерното усогласување на минималната плата за 1667 денари во месец март оваа година, зголемувањето на вредноста на синдикалната минимална кошница за 3304 денари од почетокот на годината покажува дека едно семејство, доколку двајцата работници се на минималец, им недостасува некоја стотка за да можат да ги овозможат најосновните прехранбени услови за живот на своето семејство. Sipas lidhjes së sindikatave, në Maqedoni nuk ka të dhëna të sakta për punëtorë që kanë humbur jetën në vendin e punës. Sindikata thotë se është 30 në vit, ndërsa siç tha edhe Trendafilov, Inspektorati Punës përmend një shifër më të ulët. Сметаме дека безбедните услови за работа се подеднакво важни како и платата во македонското општество. Во Македонија платата која ја примаме во текот на една година, доколку сме на минимална плата, изнесува некаде околу 6.000 евра. Човечкиот живот, во зависност од тоа дали сте осигурани за 100 или 200 денари, изнесува некаде помеѓу 5 и 10.000 евра доколку загинете на своето работно место. Тоа не смее да биде правило во Македонија и не смее ниту еден работник да го загуби својот живот на своето работно место. Protesta e 1 maj do të nisë në orën 11 para shtëpisë së punëtorëve në Shkup. Pritet të marrin pjesë shumë sindikata nga sektor të ndryshëm, përfshirë edhe disa që tashmë kanë arritur marrëveshje për rritje pagash.